Lokhu ziqhubeke njalo izinhlelo zokwethula osonkontileka ngaphansi kukamasipala iAlfred Duma Local Municipality. Umasipala uholwa-ke umeya ukhansela uZama Sibisi. Kuzokhumbuleka ukuthi osonkontileka bebelokhu bethulwe njalo emawadini ahlukahlukene ngenhloso yokulungiswa kwemigwaqo engaphansi kwayo-ke noma-ke leziceme noma-ke wonakele amawadi. Sikhuluma nje silokhu sihambe njalo-ke sibheka isimo somsebenzi owenziwa osonkontileka kuwona-ke amawadi ukuthi-ke asehambe kangakanani. Inhloso yalolu hambo ingoba phela sinesifiso sokuthi sazise umphakathi okuyiwona ngempela onesidingo-ke sekwazi nge-service delivery ngaphansi kwawo lo masipala ukuthi-ke sihambe kangakanani ngokwezinhlelo-ke zawo. Nokho-ke nala esifika khona sifika abantu-ke bencomile ukuthi intuthuko abayibuzi kodwa-ke bayibona ngamehlo. Asibingelele mbukeli lapho ngasekhaya sila eKhashaville ku-Ward 20 la-ke sithi ake sivakashele khona-ke kule project ebizwa ngo-Flasher Boys Construction eyethulwa khona-ke ngaphansi kamasipala Alfred Duma ohola umeya ukhansela uZama Sibisi. La kulo mgwaqo lo ubizwa ngo-ELM Road. Shuthi mawusuka enzansi kunomgwaqo-ke ohlangana nawo ubizwa-ke ngoMarula Chris. Lo mgwaqo-ke nokho uhamba njalo uze-ke uyohlangana lapha-ke ne-Centenary Road. Umgwaqo-ke olungiswayo lo ukuze-ke kukwazi-ke kuhambeka ngendlela. Kuzokhumbula ukuthi lo sonkontileka ubizwa-ke nge-Flasher Boys Construction akusikhathi esingakanani wethuliwe la kule wadi njengoba-ke ukalelwe izinyanga nje nokho-ke ezithi azibe ntathu ukuze-ke uphele. Usuqaliwe-ke lo msebenzi uyenziwa nesithemba ukuthi-ke umphakathi-ke wakule ndawo uzokujabulela kakhulu ukubona ukuthi khona kumehluko owenzekalayo. And-ke kuzokhumbuleka ukuthi-ke konke lokhu kwenzeka nje ngoba eminye imigwaqo iyaphazanyiswa kakhulu-ke izikhukhula nazinhlekelele zimvula ngesikhathi-ke iguguleka, eminye-ke inemigodi kungasahambeki. So-ke ezinye-ke zezinhlelo-ke ezikhona njengoba-ke umasipala Alfred Duma usemkhankasweni yokwethulwa-ke kosonkontileka nokugcina nje-ke umgwaqo usesimeni-ke okuyisona sona. Lokhu kakuzi nje-ke kuphela ukuthi kwethulwa osonkontileka nje kuphela, kodwa kugcina-ke ngokuthi-ke kuvuleke nje-ke namathuba-ke awo-ke umsebenzi-ke kubahlali bakhona-ke kulawo mawadi lawo noma kulowo komphakathi. Ngikona-ke sithika-ke sifike-ke sizovakasha-ke sizobheka bese-ke sikwazisa ukuthi yini-ke iqhubekalayo. Ungagcini nje ngokuzwa ukuthi kade kuyotholwa osonkontileka, kodwa-ke ungabusezwa ukuthi emva kokuba sebethulile osonkontileka yini-ke ebeyisilandela-ke emvani kwalokho. Cha, umsebenzi-ke uyaqhubeka silokhu sinazisa nje-ke ngokwamawadi-ke ahlukahlukene ukuthi-ke imisebenzi yakhona ngemuva kokuba-ke kuthulwe bona-ke osonkontileka kuqhubekalani. Ngoba-ke sikhonela kona ukuthi-ke sinazise umphakathi wakwethu umuntu engathi nje hayi kudliwe imali komasipala esho-ke ekhuluma-ke into nake angayazi inzwa bethe. Yilokhu-ke sithi-ke asikulethe kuwe ngalesikhathi sithe sifike nje ekuseni nabasebenzi-ke nokho-ke abakafiki, kodwa-ke sithe ngoba-ke thina kokwethu ukuzobheka nje ukuthi umsebenzi usuhambe kangakanani. Sithe-ke sifike-ke sizonazisa sinithathele nalo ulwazi sililethe kini ukuze nazi ukuthi-ke umasipala-ke wenzani kusukela nje-ke kwethulwe osonkontileka sebehambe ibanga-ke elingakanani. Yiloko-ke sithi asiniphathele kona-ke ngane zakwethu nilapho-ke nikhona-ke emakhaya nakuzona zonke iy'ndawo-ke enisuke-ke nihamba kuzona. Siyabonga kakhulu. Esifike sikwenze ukuthi sifike sithathe izithombe okuyizona-ke ziyi-proof noma-ke ziwubufakazi bokuthi konke-ke sikhulumayo akusiwona amanga futhi akusiwona amampunge, ngoba phela bakhona labantu abasuke-ke bezoyitholela amathuba omsebenzi. Umasipala Alfred Duma Local Municipality umasipala odume ngentuthuko yomphakathi.